क'क्राझार सेसन कर्टआ दिनै मोनसे राय फोसावो। उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पक्स' आयेननि गेजेरजों सासे सुबुंखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। क'क्राझार कर्टनि एडिशनेल जाज लोगोसे पक्स' आयेननि जर'खा बिजिरगिरि जयदीप क'सनि बिजिरनायाव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरि 30 बोसोर बैसोनि निरन मुसाहारि मुंनि सासे सुबुंखौ 20 बोसोरनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 20,000 रां जुरिमाना खालामो। जुरिमानाखौ होआब्ला फिन 3 दान जोबथेसालियाव थानांनायनि बिथोन होयो। गुबै जाथाया थांनाय 2023 मायथाइनि 6 मार्च खालारखालि सासे उन्दै हिनजावसाया 3 लोगोफोरजों बागानाव मैगं लायनो थांदोंमोन। बे समावनो बागानाव खामानि मावग्रा निरन मुसाहारि मुंनि सासे दुथां सुबुङा उन्दै हिनजावसाखौ रावबो गैयै जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामो। उन्दै हिनजावसाया न'आव फैनानै गासै जाथायनि सोमोन्दै खिन्थानायाव न'खरनि सुबुङा उन्दै हिनजावसाखौ क'क्राझार आर.एन.बि. सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसनो आरो उनाव न'खरनि सुबुङा क'क्राझार थानायाव दायनिगिरि दुथां सुबुंनि हेंथायै मोनसे गसर थिसनो। क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव 100/23 आरो जर'खायै 1/24 नं गासै 2 गसर लोगोसे मोन 6 पक्स' आयेननि सिङाव निरन मुसाहारिनि हेंथायै रायदान होयो क'क्राझार बिजिरसालिनि जर'खा बिजिरगिरि जयदेब क'सआ। স্পেশাল জাজ জয়দেব কোচ তেখেতে এটা রায় প্রদান করে। এইটো কোকৰাঝাৰ PS কেছ নাম্বাৰ 100/23 স্পেশাল কেছ নাম্বাৰ 1/24 আসামী নিৰণ মুছাহাৰীক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড লগতে ফাইন 20,000 টকা জৰিমনা বিহে। জৰিমনা অনাদায়ে 3 মাহৰ সিম্পল ইমপ্ৰিজনমেণ্ট বিহে। এইটো ঘটনাটো এনেধৰণে আছিলে। ইনফৰমেণ্টে এটা ৰিটেন ইজাহাৰ দিলে কোকৰাঝাৰ PSত যে যোৱা 6/3/2023 তাৰিখে তেওঁৰ নাবালিকা ছোৱালী ঘৰৰ ওচৰতে থকা ফাৰ্ম হাউচত শাক পাচলি আনিব গৈছিলে আৰু সেই চলতে আসামীয়ে অলপ ফাকত লৈ এই ছোৱালীজনী নাবালিকা ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰে। ফলত বেয়াকে জখম হয়। লগে লগে তাইক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। তাৰ পিছতে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। পুলিচে এই কেছটো তদন্ত কৰে, আসামীক এৰেষ্ট কৰি জেল হাজত লৈ পঠিয়ায় আৰু সকলো সাক্ষীবাদী গ্ৰহণ কৰে। সকলো সাক্ষীবাদীৰ অন্তত আজি অনাৰেবল স্পেশাল জাজ জয়দেব কোচে এই শাস্তিটো প্ৰদান কৰে। ধন্যবাদ।